Assalamualaikum belek tanıtlarının görüşleri. Bugün Bişkek'te, Bişkek şehri Prigorodnoy pazarına geldik. Eller göğüken. Pazar kızı жүрüp жатқан екен. Bişkek şehrinde Prigorodnoy pazarına geldik. Hazır girip birincide oylardan muz olurdu. Anayın жылқыларды, андан кейін мына қойларға өтелі. Мына Prigorodnoy базары. Айба қызу жүріп жатқан екен. Мына ел көп екен. Белек жаңалықтары деген ютубқа. Мына кішкенекей торпақтар 5-6 айлықтар еркектер екен. Бары бичок тоқот. Нарындан келіп тұрды. Нарындан алып келдіңер бе? Нарындан келіптір. Мынакей. 27-ден берем деп атасың ба? 27. Мына 27 мыңнан берем дейді. О жерде қанша баш бар? 9 баш екен мынакей. 5-6 айлықтар екен бұлар. Мына 5-6 айлықтар. Амандай. 9 başlı 27'den de olur. Onday. 9 baş. 5-6 aylıktır. Var bıçak. Seninki de bıçaklar bu. Burgaçlar bu ya. Bunlar kaç aylıklar bunlar? 6 ay oldu. 6 aylıklar ya. Buna 6 aylık. Onda urgaçı 3 torpaqtır. Қаншаға үйрейін отасың шын? 25-тен сұрап отам. 25-тен? 28. Мынакей 28 деп сұрап attыр. 25-тен берем дейді. Мына. Белек жаңалықтары деген канал. Мына. 4 aylıklar. 4 aylık. Urgaçımız olur 4 aylıklar. Kançadan ne otasın sularda? 21'den beri. 21'den kança baş var bu evde? 5. Telefonunu ayıp koyuyorsun banda. Telefon var sizde. Var mı? Namından da cas muz olur. Buna 6-7 aylıktır. Buna bıçaktır. Kançadan dedin mi sular? 38. Buna 38'den. Telefon numarını ayıp koyuyorsun banda. Ayıp böyle koyun şöyle. Oca satılattı hazır he? Satılar. Buna bunday. Ya. Bunlar 27'den de adam. 27'de buna 4-5 aylık çalan küçüktür. Bunaki. Bunlar da 4-5 aylıktır iken. Buna 20 mingden berem de olur. 20 mingden telefon satып koyuyorsun 20 mingden olsa. Ya 20 mingden. Hazırla satıyorsun be. Buna. 20 mingden jönel alıp ketedi. Aytıyorduk. Bu Bişkek şehrinde Prigorodnoy pazarında ушундай bağlar болады. 11 litre garantiya sütü var. 73 ming деп attır mına. Suray veririz. Muz olsa erkek mi urgaçı bu? Urgaçı. Birinci erkek boğan. 11 litre sütü var. Kança var? 11 litre sütle garantiya. 11 litre süt garantiyaga veretken mına monda muz olsun. İkinci balazı bir ay boğan yok. Mına bir ay boldu eken. Ekinci tuşu bule. Ekinci tuşken. Mına jelini. Mına. Kaça da şu? Yiyem atkanın benim. Kaça şef? 73 ming. 73 adam sıraya verelim. 11 litre sütle garantiya. Mına ki. Telefonda aytıp koyuyorsun. Telefonda bir yaka. Telefonun Numara mı? Numaram. 79 milyon. Aytı. 63 45 54.
Ha. Mınaki. Uşu telefonga çalsаңар болот экен. Муз olsun aka. Balasına emgenden sırtkarı 11 litr. Ha, balası emgenden sırtkары 11 litr берет дейт. Garanti öyle. Ana garantiyası менен 11 litr süt берет экен bu. Bazağa para versin. Çadan koş para ver. Ha, mana mындай. Мындай ой экен. Ana mында 10 litr süt берет экен. 70 миң, ушул эле жанында турат. Музоос чоңоюп калыптыр. Эркек бургачы музоос. Бургачы музоо экен. Мында 70 миң дейт. Музоосу мына. YouTube'га Белек жаңылыктары деген каналга. Ушуктан көрөбүз. Ооба. Азыр ачсаң деле көрөсүң мурунку неделени. Кайсын көрөбүз? YouTube'дан ба? YouTube'да Белек жаңылыктары деген. Мына 70 миң. Sen эми мына уйларың чыкты. Канча болуп калды мына музоон туулганына? 3 айлык музоо экен. Билетте буяма ба? Канчачы тушу бул? Экинчи. Мына экинчи туш. Мында бооз уй бар экен. Канчанчы тушу бул? 5 tuğ. Мына 1,5 ай бооз экен. Мына 5-чи туш экен. 6,5 ay boğuz. Я, 6,5 ay boğuz. 6,5 ай бооз болду, э? Tuğuş 6,5 ay kaldı. Мына 6,5 ай болуп тур. 1,5 айдан туйт экен. Мына бооз уй экен. Канча сом сурап атасың буга? 65. Мына 65 миң бооз уй. 22 litr süt var. Я, 22 litr süt береби. Tuğsa 22. Туугандан 22 litr süt берет экен. Мындай. Телефон номерин айтып койбойсуң анда. Бооз уйлар. Satı vereyim mi? Сатып кетеби азыр, э? Азыр эле кетип калат деп турат. Бул Бишкек шаарында пригородный базар. Мына ушундай. Экинчи тушу. Bilmem. Böyle 60'a satıverem. Tuğsa ikincisini tuğ. Hazır 5-6 Mına litr boz. sütü var eken. Dağın ne gerek? Бооз жаш кунажын 5-6 litr süt берет дейт. Senin jetini verdi. Jetine vermey. Канча тушу? 5-6 litr süt veret. Tuğ Yok. 1,5 aydan gibi. Биринчи туту, İkincisi. экинчи туту, э? Tuğanı ikincisini tuğ. Мына тууганда экинчисин туйт экен. Мына бооз. İkincisini tuğ bu taşına. Экинчи туй турган бооз. Жаш кунажын экен. Bu başımıza tutacağım bunu. Мынакей. Бул ээси кимдеги? Өзү. Buna yes. Мынакей. Evin servis. Ondan mı? Канча дейт? 58. 60'a vereyim dedim. 58ке бер дейби? 58ке бер деп кетти. Мынандай. Жаш кунаж, экинчи туш. 65. Музоос эркек бургачы. Kaç var? Мына ургач экен. Ургач. Экинчи тушу, э? Мына экинчи туш. 65 миң дейт. Şu verem yolumuz. Мына түшүп да берем дейт. Телефон номерин айтып койбойсуң? Айтып коеюн бу. Телефонду. Менин номеримде 0703 84 98 58. Мына ушул телефондогу мына музоосу мынабу. Ургачы музоо. Энеси мына 65 сурап атат. Мында ой экен. Мына пригородный базарында жүрөбүз азыр. Мына момда да бир бооз кунажын турат, экинчини туйт дейт. Канча ушул кунажы канчага сурат? Мына 55 миң сом сурап аткан экен. Мына пригородный базарында ушундай баалар экен. Мына кунажындар. Мына могу экинчини туйт. Ушул тууганда экинчи дейт. 40 bin son. Мына Казак эмес бул. Ha? Смента бул.
Смента? Араласқан бұғылар, Симентал. О қазақтықы, ал артқы кішіне болады. Бұл 4 айлық торпақ. 4 айлық торпақ қой. 4 айлық торпақ. Қазақтардықы жоқ, Грейфорд болады олар. Грейфорд. Бұл симентал бұл. Бұл қазақтардықы бойынша болмайды, кішіне болады. Бұл бойы чоң, Бұл бойы биік болады. Бұл уже 4 ай ма ол. Смента деген порода Симентал деген порода. Симентал деген порода. Қазақтағы Грейфорд болады, олай алам бойы кішінеке болып, чоң болмайды алардың бойы. Қанша бересің? Бұл сүт бағытында, бұл сүт сүт дағы, бағытында. ет дағы. Қазақтардықы толық ет. Ақбаштап қояды алардың, ақбаштап қояды. Аларды ақбаштап қойды, Мына ондай порода бар екен. Қанша дедің мына бар екен? 40 мың деп сұрады. 40 мың деп 4 сұрады. айлық торпақ. Телефонын айтып қойсын уже. Смента породасының иесінің телефоны. 0702 86 0006. Мына. Түні күні 24 saat бойы іште çalıyorыңыздар. Мынаке. Мына ушул балаға салып Смента деген порода ушул екен. 105 мың дейді, турғачымыз olsun мен. Мына осы желін екен. Қанша береді дедің сүтті? 16-17 беріп отыр азыр. 16-17 беріп атыр Эми азыр. дагы көбөйдүк да ошол. Ушул убакта эми да көбөйөт. Атек эми кетти. Мынандай. Айта бериң сен бул 95. 95 мың, Музоосу эркек ургачыбы? Мына ургачы музоосу менен. Аке. Ондай. Ургачы музоо. 95 мың деп сурап атат бул. Мына желини мынакей. 95 мың. Қанша беріп атат сүт? 15, 14. 14-15 литр süt veriyor. Buna 95 bin. Onda bu. Ne yaptınız ne? O ikinci tuğutuken. Buna 75 bin deyip sırada. Muzoğuz erkek urgaçı. Urgaçı. Buna urgaçı muzoğ. Kança verdi süt? Ya. Süt kança veriyor da süt? Süt 12-14 litre böyle. Bana 12-14 litre. Bishkek şehri Prigorodniy bazarı. Sağmıylar. Bunday. Tokol bu. 80 bin surat var. 80 bin tokol uyga ya. 3 aylık torpağım mene. Oşa torpaq urgaç erkek. Urgaçı. Mına urgaçı 2 aylık torpaq mene. Bunun jelini çoğun kene. Elim çoğun. 14-16 litre süt veredi. 14-16 mına tokol uy ya. Mına tokol uy. Mına jelini. Mına muzosu. Mına 3 aylık muzo eken. Urgaçı dedin ha? Urgaçı. Mına urgaçı muzosu mene. Mına onday tokol uy eken. Mına kemiyisi yok. Мясо молочный порода. Ay. Qaysi poroda? Мясо молочный. Мясо молочный poroda degan shu ekan. Мясо молочный poroda deydi. Namonda meyisi yo'q. Mo qancha kun bo'lib qoldi muzosuna? 5 bin. 77 ming ekan. Muzosuna 5 kun bo'ldi. Aka. 77 ming so'radi. Muzosu urgachi erkek. Urgachi muzo ekan bunaki. Muzosu bunday. Enesi bu. Aka jelini. Süt qanday beradi bular? 13 litre süt veredi. 13 litre süt, 13 litre süt. Tuğanına 5 gün bo'ldi. 77. Mana telefonunu aytib qo'ysiz anda shu. 0708 64 69 00. Mana shu telefonga chaqsanglar bo'ladi. Mana 5 kunlik muzoga.
музосу качуу? 4 миңди буй. Мына 104 миң сомго сатылып кеткен екен. Мына желінен 20 литр süt берет. мына сүт ағып атат, желінен 20 литр сүт береді екен. Bu 75 миң. Ол 75, е? Баласы. Музоос 75 миң сурап атабыз. музоос 75 еркек. сурап атабыз да. Я, музоо еркек пе, құрғаты? Еркек. Мына. Еркек музоос еркек екен. Мына 75 сұрап атқан екен. Мынандай ой. Мына 75 миң. Ya bunun parodası qandaydı aytılır? Mişi başqacha bunun? Bu обычный. Ya. Parodası ne bunun? Kargıl da. Mişin qarasam sonmu da miş. Paroda emas. Ana muz olsun. Erkek muz olsun. Qancha deydi? Ana targıl uy. Altmış beş bin bol attı. Жаңы туған. Қанша сүт су? 12 sütü var. 12 litr süt veretken. Қаншанчы туысы? 3 tutudu ya. Mına monda. Желіне. 12 litr süt veretken. Mına da uy. 65 bin lira. Mına Пригородный базарында. Mına Пригородный базары. Mına da uy. 65 bin. Бұл кімдеке? Қанша болады бұл? 75. 75, ya. Muzov erkek mi urgaçı mı? Urgaçı muzov ekan. 75 bin. Ekinci torpağı, tuğulğanına qancha gün boldu? 8 gün oldu. 8 gün boluptur muna. Muna muzovsun jalap. Muna jeline süt aqıp atat. Qancha berip atat sul? 11-12 litr süt berip atat. Anday muz olsun. Avuş. Mına momda bıçak duruk söyle. Mına bağırten bıçak duruk. Buna Kazakların parodaları. 38 binden de ottur. Mına momda. Bıçak duruk. 38 binden. Sizlerki? 38 binde otasın. Qanchadan? Kazaklar bu ne? Ya parodalar, Kazakların parodaları mı? Qancha aylıklar şular? 8-9 ay. Buna 8-9 aylık bıçak dururken 38 binden. YouTube kanalından Belek Жаңылыктары деген. Bunu Kazaklar da görüp atışat da. Özlerini künç. Vallahi. Bıçaktır. Ya kança baş var bir yerde? 20 baş he? Kazakski Gereport he? O Kazakların Gereport degen emesi o. Parodası he? Oşonda hem kança dün muamelen kançadan versem de oylap turasın. Gelişeriz mi biraz çırparız mı? Mına telefonunu aytıp koysan anda sol. 0700 Ya. 61 0615. Mına uşul telefonga çalıp Hastaneye Kazakski Gereport deysin mi? Kazakski Gerefort. Mına Gereport degen Kazakların parodası ken Gereport degen. Kança aylıklar dedin uşular? 1 yaş bulup dedim. Eme bir yaş bolat he? Mına. Okey. Başlık biz yaşı 10 aylıklar. 1 yaş 10 aylıklar he? Bıçaktır var he? Söktör var. 25 baş var. Kança bolup 25 başlı kança bereyin dep oylanat. 45'ten surap atабыз. 45'ten he? Süt berебиз. Mına 45'ten surap atışkan eken. Dağı çürüp beretken telefon nomurunu aytıp koysa. Anan çürüt. Benim numaram жоғалып кетті что-то. 0772
22 63 50. Мына ушул телефонго чалсаңар. Мына. Маякта мына соода болуп атат. Карачы. Бүгін қоясыз? Бүгүн эмес, эртең же бир күнү коюлуп калат. Бүгін қойсаңыз да olur. Biz erken Sokuluk'a da aparamız. Эртең сокулукка барасыңарбы? Sokuluk'ta da mesle. Мына улар эртең сокулукка да жөнөйт экен. Мына момундай. Ne деген kanal dediniz? Белек жаңылыктары деген YouTube'га кирип эле белек жаңылыктар деп жазсаң чыгат. Ал ар бир неделе мына 40 миң сомдон экен. Жаштары канча булар? Жаштар 1 жаш. 1 жашарлар мына 40 миң сомдон алат. Аке. Мына бычоктор. Мына 40 миң сомдон мына. Монда бычоктор бар экен. Канча баш бериңде? 15 баш. 15 баш экен. Мына монда бычоктор. Мына 45 миң, 38 миң ар кандай түрлөрү турат. Булардын артынан тартканда тар болуп атат баскан жерлер. Ошону жакшы артынан жакшы тартып алат экен. Алдынан мондан тартып. Мына пригородный базар бүгүн аябай кызуу жүрүп атат. Мына 65 миң дейт, мына чоң бука экен. Жашы канча муну? 1,5 жаш экен. 65 миң дейт. 65 milyon arzan desene. Иә. 57 de attı hocana. Ким? Чоң бука экен. 60 de yani 60. Эми могу интернетти көргөндө 65 деп атпайбы? 60-70'e koyup. 64 бере турган сен аскет. О, жакында буйрса чоңураак камера алып алабыз. Анаке. Мондай бука экен. Местный бука, э? Дагы кайсы сеники? Иә. Моолардын баары сеникиби? Мына момунда 60 миң деген тегерегинде дагы ошондой букалар турат. Булардын ээси басып кеткен экен бир жакка. Мына момунда букалар экен. Моолардын баасы канча деп атат? Иә. 67 жарымдан үчөө алдыңар муну, э? Мына үчөөнү 67 жарымдан алыптыр. Калгандарчы? Аркы 75 миң 200 ödü. Мына 5 75 миңден. О, аркылары 75 миң мына таргылдар, э? Жоқ, мына таргылына чоң. Кайсылар 75? Мына 4-тө, э? 5 мына. Мына. 1, 2, 4, 5 мына олар. 75, монлар 65-тен алыптыр. Мына пригородныйда базар ушундай базар болуп атат. Мына чоң букалар. 65-70-тен болуп атат. Анда букалар.